Ese koko ingabo z'u Burundi ziri muri DRC zaje kuhazana amahoro cyangwa zongereye urujijo? Wazalendo ni intwari z'igihugu cyangwa n'indi mitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke? Icyo ni ikibazo. FDLR yo iracyari ikibazo gikomeye gute kugeza n'ubu munsi? Niba ushaka gusobanukirwa ukuri kose, guma kuri iki kiganiro. Genda Abu Dhabi Nini Habineza TV, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byose bitaha. Ibi byose tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye. Bahaye ikaze rero mwese, mwiyumvemo ikaze. Bavandimwe namwe bakurikira ibiganiro byacu, murakaza neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye kandi cyugarije akarere kacu: intambara n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Turibanda ku ngingo eshatu z'ingenzi: ingabo z'u Burundi ziri muri DRC, umutwe wa Wazalendo ndetse n'uruhare rwa FDLR muri iki gihugu. Mu myaka ishize igihugu cy'u Burundi cyohereje ingabo zacyo mu burasirazuba bwa DRC, ahanini mu rwego rwo gufasha leta ya Kongo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. Izi ngabo z'u Burundi zikora cyane mu ntara ya Sud Kivu, mu duce twegereye umupaka w'ibihugu byombi. Leta y'u Burundi ivuga ko izi ngabo zoherejwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'umupaka w'u Burundi, kurwanya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano, n'indi gufasha FARDC, ingabo za leta ya Kongo. Ariko nanone hari impaka nyinshi ku ruhare rwazo. Bamwe bavuga ko kuba ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa DRC byongera umwuka mubi mu karere, abandi bakabifata nk'ubufatanye bwemewe hagati y'ibihugu byombi. Igice cya kabiri tugiye kurebera kuri Wazalendo. Wazalendo si umutwe umwe, ahubwo ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro igizwe ahanini n'abaturage ba Kongo bafashe intwaro biyita ko barwanira kurinda igihugu cyabo. Izina Wazalendo risobanura abakunda igihugu. Aba barwanyi bagaragaye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko bahagurukiye kurwanya imitwe y'amahanga nka M23 n'indi, kurinda ubutaka n'abaturage babo. Nubwo Wazalendo bafatanya rimwe na rimwe na FARDC, hari aho bashinjwa gusahura no guhungabanya abasivile, kutagira amategeko abagenzura. Ibi bituma abaturage bamwe babafata nk'abatabazi, abandi bakabona nk'ikibazo gishya ku mutekano. FDLR yo ni umutwe w'inyeshyamba ugizwe ahanini n'Abanyarwanda, bamwe muri bo bakaba baragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe umaze imyaka myinshi ukorera mu mashyamba ya Kivu, kandi washinjwe kwica abasivile, gusahura no gufata ku ngufu, gukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro. Nubwo hari gahunda nyinshi zo kuwusenya no kuwusubiza mu Rwanda, FDLR iracyari ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere. Iyo turebye ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo na FDLR, tubona ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kigizwe n'imikoranire igoye n'amategeko maremare. Icyakemura burundu iki kibazo ni ibiganiro bya politiki, ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere no gushyira imbere umutekano w'abaturage. Murakoze cyane kudukurikira, ntimwibagirwe gutanga igitekerezo cyanyu no gusangiza abandi iki kiganiro. Icyitonderwa: iki kiganiro kigamije gutanga amakuru no gusobanura, si ugushyigikira cyangwa guharabika uruhande urwo ari rwo rwose. Ndabashimiye rero, njye twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Abu Dhabi Nini Habineza TV. Mutwandikire ibitekerezo byanyu, mukore subscribe, mufungure inzogera kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu byose bitaha. Ndabashimiye ku ruhande rwanjye, Imana ibarinde.